Ngumbau Situ. Nani musese otondo na kwathite wakeli mubitu kutukeriwa na Ngumbau oila twene ndini wa kilungu cha Ngumbau Situ twende na kudhuthia andu ala mema mutha mwanya nawe wona hatoto na nukiri wakana wina ibunda imwe iyonzu na ndino ndini wa kilungu cha umundi twende na udhuthika varati na Ngumbau ile sia sinema mutha monzu na ndino ndi kwatekana eto kutambania imwe ngina mwiso wa kilungu kitu Bete Veronica Siombua no tuko ndeni wa Facebook ta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV/FM official, Instagram ni Mutongoi_TV. Ndio dhote tutambanie mwe ngina mwiso wa kilungu kitu. Tukeiwe Ukumbau wa Ngumbau yitu muthanani wa munde kwithiwa wa yethiwe na Kyalo na yathiki ya kwiwa na yatamia tendeni wa kilungu cha Ngumbau Situ. Na ndi tikalivu ngindeni wa kilungu cha Ngumbau Situ. Asante. Chuma kivitu kutewie ngewaya kuya na kwaku maundwala wikite na timo bya muno na ni mutheno wo munde ndikwenda kwambie ne kulyo ya mutheno wo munde kwina challenges mbingi kana kwina mawito maingi mathayo na kwithiwa uthukuma wia wa welding ulani wa kubibia ni mawito meba kumana na munde ni wa wia waku wa kila muthena wa kubibia ekatwambile bau. Okay, yuyu mathina la meboko nowhere nundu andu aingi yuyu mayothi matelesya na meomo kuna COVID na COVID isu yambo twanangia maundu maitu nundu wa andu aingi maina mbesa sia wete wea yutu wela tulatwikono tutu nini twa repair yu takami kana mundu kwenda obebe guo kindu takamukasika kaela neki yu to maundu tulatwekwo ni tuto nini okay na kila kingi yu nona kwena obungu wa mauta yu ndona mote kutwa tatala wethe ambingi siasio ni sia ungamie na ina mauta na malama ingi nendo manao iwaya ngatuma no siendo binge yu ndona yu kwina mathinasu ni wonete andu mayuki cia kumnenga wia nundu wa condition ya kumaikia labda nutona mo mathukuma kanoka kuthukuma kwaku gakue binda ya saa wethitwe uila nyata kana we relate ata na ma customers ma the challenge ya we especially disabled maituikia muno yu takwandi vevya ba malama ingi ni matona nditono tumakindu tachundo menda metoke na mayiki ya speed mayasia uyosu ni wenda one nendo ndumiendelesya esu ile na momo na ningo sienda oyila ni impossible ndutuma na 2 days ndutuma na 1 day at ispokuwa nengo about 4 to 5 days nikendo mine ku challenges ila twembwana sio mundu usu atona wendwe tona na enda ndukathukume ko uwe unenga 2 days nikenda wasie nduthukuma atwa etala kana bandu bangi yu oyisa kwithiabo the challenges isu cia kuonekana we mulemavu na titotona oyila ambapo kindu kilothukuma wikane sambe wa mundu la mamutha maseo oteka yu challenges isu cio mbingi ina tuboya onga atuonekane nikenda otuthukuma kila tukwata no chokitu ni bandu ba aiwikale numba wijiwietei wekala numba iwakwie ndio na mundu akutethia na eona wenu kwete yu eonu ilie nesa na nukwete ojela ambapo nuendeka mahitaji make mundu ukethia nuenda thukumia ciana ciaku no wenda kuwa twindu taku lakini maisha mailiu tubamba nao na mama bwau na tuyikwatia ngai nundu tuwa watumbie ithionthe ombo mulemavu na ombo emoseo na vile yuta ku ngaluko ya kutwana kwikao especially kwa disabled mundu la weebo eona mulemavu uyu no kondwa kweli tiota tu kwata ciana ibwe atake okay isu ni challenges cia kinthi
o ila ambapo no utwane o ukekala nesa lakini ndwise mundu ebo nongi utebo mailikana yapokuwa be balanga iwa ubangile o ukatwanela kwa hala matwana lakini emembo ana difficulties sia challenges sia kila muthenya nundu wa kumiele mikalile na kona we otatona nona kiu nicho kithuku lakini yu utwaite mundu ku understand na umwikale nesa na mwikala nesa aielewa nuo nundu ciana ni mo cianze o nye ndia ciaka muka mulemavu takwa ni na mo aseo na yu isuti sio challenges ila twimbo ana sio disabled na indi ibinda yebwiti na serikali ni abitu kidise kinando cha andu alame mamudame mwane makakwata au kaindo wakwata kaindo kuma kula kwa serikali kwa sila kinando niki ayi ndia akwata otethio no tung'ang'ana indi dai saubelo nomwe na ketha wendini wa utongo ikana ukatwika mutongo yumundi ni maundu meva wenda serikali ikeka ikasisi andu alame mamudame mwanya kindu chambe yembwa ni utongo ine nenda disabled on the way there ni maungami wa nesa nundu me challenges mbingi especially ngaluko ya twasitasioni sio ila siakawa iyaka sielekele disabled ni bebwa thina munene aya ngaluko ya tangali tukuniania o ithio nthe o ala disabled na lama ukethia ti special ya mundu twailo mukuona mwiku nthe na mwaka ukalato mwikalato muhiligwa ngalini o sabali umwe yunona yukuve challenge nundu mundu wakabaluka nthi wakinange waba especially tela kwimbu ama ngusanisio ta yukwe mauta asuma mindo withio lia nduku akatomoka twa abaya kana mutongi yunona azume mekuo metoke makathima keke o mauta mundu akakua akoka aya nye disabled ndivyo kuna wiyosu nundu wa challenges sia mamutha aya nenda with the disabled nandu matona ungame wa serikali makanewa otethio tona kumaungamia kuya alama kwete na kuya alama takwete na hivyo ndeto yanana yu alama takwete mailite otethio ukethia nita manengo misaada utona umaungamia ona ciana citu ikaungamiwa ona kisomone nundu twathi kusucia basari ithio ndo tutila undu umwe no yesaithia tuineananwa disabled yonde ina kendo kana kake kalungwa maundu tasu ni motwenda nenda withie ni twase ubia lini wako yana kwa wewe na familia yako why so face kulewa ni andu kana kula kumoki wa ni andu nondo wa condition yako kwikwo ndwisema yo lea ndwe mana lakini ndukone abasa nundu we mundu wa muimana o musomu tyo wene ube challenges mbingi wina family makona au uwana twaniata ameisha family yata yu yesaidha ni la mokari yani umekita ukufutha basa na maya likandene akuma kamana yu isu challenge tawena family utono kwata na oyethia withietia musaada tondu nawe taga basari ndwinewa na meona tita wailite we nundu we kule we in the family we yasia mbona enda ukulia kule lakini ebalika nona ni wa mana pe kasoro de ko challenges nye ngoli ya serikali ikaungamia disabled nesa ona atongo imaitu ko kamba nima atolekilie na maya atolicha udhene ya program ya disabled nesa makita oyo pick
ula mundu bwata wikendo na maiti olote kendo ba lakini makeanania na uyithia kila mundu ni walika ndini ya program yuta government ito ya Masako nona imatulekilie vyo tuyonanza tuinotethio mbesa nisu kuiye yu yesaithi ya ithi twekaliloba yu nina wea toya nitegemea abu ndinongi ndina nguku ngwasia ngwithia baya niete nite nikwate nona yuba utaba upekalayu wekala uo almost ede muthena uonthe wakwata ukendo kanini wiyo nwendeka uwelewa you know kuna you challenges ile twinasio twi disabled ni sio isu naende twimino kile kilungu nenda ingi umbise kana unene na tongo ni na wituthia mundu wina imutha ye mwana usete kamera eno atongo imaito ala moto tongo esio kamba abunge magavana ma women rep ma MCA tafadhali twa munduba nundu no tumukune akula ti ati ndi kula ni kula na ningona ni muenda mulilie mu organize siama sia disabled na muima ungamia membwe na mpina o mato no kukila kwa alama kwete o disabled na kwa alama takwete tidi ondeto ya nana lakini ni mwelo mando undu mukeka na disabled ukethia ni maungama ona mukasia kila mundu no kwenda ko kasululu kanongali ya uwenda abandu withia no useo na mwale mavu maile kwiyumeli maika okoma nomba mokile matethi mawia na moko mo ona etha ni wia wa kutuma o kusavia sindu cia chuma o kompyutani na seo tia tema ya soma itwa somie inde mawe ya imaiye kwa mama itu dio muthuthio. Asante naye ni timu bya nundu wa kutocha kwa na kwithwa wiki ite vitibyo kukilia familia ku ciana wasome dia wethi wana musimusio ngainda kwa thimena ngai yunenga kwikala thayu no wende na kuona nziawa ciaku ciende na kwikaneza. Thank you. Nani museisia ni to thithini wa bomona ni titati kwatiania na mwandu wa David Kyalo ikiana getwende kuigwa mauchola withitu namo kana thayu wake wa kwithwa ena mamutha memwanya withitu withiata kwa uyu katukwati utandiria Ngumbau Situ Ngumbau Situ